Evo ga, treći video u nizu. Znači, sad ću vam objasniti kako funkcioniraju ti kalkulatori za brojanje kalorija, TDI kalkulator. Pa eto, sad me pratite, probajte shvatiti o čemu pričam i ajmo krenuti. Evo sad ću vam pokazati kako se zove, znači ovaj kalkulator na internetu, to svako može upisati, naći kako se zove. On će vam na temelju vaše visine, kilaže, koliko ste aktivni izračunati koliko je zapravo otprilike trebate jesti kalorija. Opet jako bitna stavka, da je ovo samo alat. Znači taj kalkulator je samo alat. To znači da ako ti on izračuna recimo 2800 kalorija, to ne znači da ti moraš isključivo toliko jesti. Na tebi je kasnije da vidiš. Znači recimo, evo sad ja upišem na tom kalkulatoru. Ovdje imate kao US units i metric units. Recimo da ima osoba 25 godina, visina 180, muško recimo 80 kg. I da vježba, evo piše, sad, tu sad ovisi kako se zove šta stisnete, kao daily exercise, kao dnevno vježbanje 4 do 3 puta nekakvog intenzivnog vježbanja. Sad to intenzivno, ja to mislim da je više nekakve anaerobne aktivnosti, to jest ne anaerobne, nego aerobne aktivnosti, znači nekakvo trčanje, bicikliranje na nekakve duže staze gdje potrošite jako puno kalorija. Znači to nije trening u teretani, intenzivan trening, koliko god da se vi umarate. Tada eto, po mom mišljenju, ako trenirate oko 4-5 puta tjedno, stavite ovu opciju 4-5 puta tjedno. I on vam sad izračuna otprilike, samo malo. Aha, evo, Pardon. Evo, okej. Znači, izračunao je da bi održavali istu kilažu, trebalo bi jest 2700 kalorija. Sad, 2700 kalorija. Recimo da krenete tak jest 2700 kalorija i vidite da vam kilaža pada. Sad, samo malo. Okay. Znači, kao što sam rekao, sad izračunali ste to i recimo 2700 kalorija ste krenuli jesti. Jedete tjedan dana. Ako vidite da vam kilaža pada, a cilj vam je održati tu istu kilažu, recimo da niste ni debeli ni mršavi, nek ste taman ono kak treba, vidite da vam kilaža pada. Znači, ono, za pola kile koliko god, ali na tjednoj bazi nekak pada, probajte povisiti za recimo 100 kalorija, onda za 200. I dođete do nekakve, ajmo reći, zlatne sredine, gdje ćete shvatiti, aha, ok, to je moj broj kalorija gdje ja mogu održavati tu kilažu. Jer kažem, ovo je samo alat, znači on će vam nekih 75 do 85 točno odgovoriti. Znači, naravno da će to biti nekakvih, ajmo reći, odstupanja, da neće toliko točno izračunat. Sad je to ono 100-200 kalorija minus plus, ali kažem, na vama je da vidite je li to točno ili nije točno. Opet ponavljam, znači, evo, uzmite si 2 tjedna. Svaki dan se važete ujutro, nakon što obavite veliku nuždu, naravno. A moram to reći kad neće ljudi shvatiti. Znači, 2 tjedna, svaki dan ujutro, važiš se i zapisuješ kilažu. Vidiš kako se zove, da li kilaža drastično pada, da li je pala na nekakvi, u 2 tjedna od nekakve početne kilaže. Ok, onda digneš za 100 kalorija ili za 200, koliko god. Ili ćete do nekakve te, ajmo reći, sredine i značite koji vam je broj kalorija za održavanje. Onda ćete imati, ajmo reći, bazu nekakvu, značite, aha, trebam ići na bulk, povisit ću si za 100-200 kalorija. Trebam ići na cut, smanjit ću si za 300-400 kalorija. Tako da eto, to napravite. Dalje ja koristim, znači sad to ne reklamiram tu aplikaciju, ali kažem, stvarno mi je super aplikacija pa je moram pohvaliti. MyFitnessPal, aplikacija je, samo malo. Znači kad ste izračunali taj svoj broj na internetu s onim kalkulatorom
i recimo pratili ste 2 tjedna koliko trebate jesti kalorija. I sad on vam tu traži koliko hoćete li mršaviti, hoćete li nekakve opcije ima, ne sjećam se uopće više, ja sam već uključen na njemu godinu dana. Stisnite ono za održavanje kilaže i upišite si koliko vi hoćete jesti kalorija. To mi je najbolje, tako da otprilike znate kako će to funkcionirati. I sad imate tu opcije doručak, ručak, večeru i normalno upišeš šta god trebaš i kako se zove, to je na tebi sad dalje kaj ćeš jesti za doručak, za ručak, za večeru. Još jedna jako bitna stvar, pazite kako se zove kad imate onu opciju skanirati kodove, upisivati proizvode, koristite vagu, znači kuhinsku vagu, ne možete ovako otprilike izračunati aha to je toliko, ne. Uvijek će biti drugačije, kako se zove, vagat hranu dok je sirova, znači ne kuhanu hranu. Treba će vam malo duže vremena da se uhodate da vam bude jednostavnije, ali jako dobra stvar i značite na čemu ste, di griješite i značite da točno jedete toliko kalorija i nećete biti u nedoumici nekako aha ne znam zašto sam se udebljio, ne znam zašto sam smršavio i takve stvari. Tako da eto, sad sam malo objasnio to kako to funkcionira. Na vama je sad da nekakve sitnice sami skužite. Još sam zaboravio reći, znači dobro provjerite hranu kad je upišete. Recimo, eto, meni se prije par dana dogodilo da sam upisivao, to je skenirao sam kod za nekakav postni sir. Na kraju je bilo da u 100 grama ima na pakiranju, znači na ovoj deklaraciji da ima 250 kalorija u 100 grama, a na aplikaciji mi je pisalo 300. Znači nekakvih 50 kalorija plus. Samo se to ne čini puno, ali ako staviš recimo 400 grama postnog sira, skupi se, znači to je nekih koliko? 200 kako zove kalorija u plusu, tako da gledajte, pazite, znači kažem, te sve aplikacije i ova isto aplikacija, znači MyFitnessPal, to su alati, znači on će pogriješiti. Znači on će pogriješiti, pogodit će se da ne znam, jedan dan ćete možda krivo izračunati, možda će ta aplikacija krivo, znači morate provjeriti. To je samo nekakav, kažem, alat za vama pomoć računanja nekakvih dnevnih unosa kalorija. Nije 100% točno, ja bih rekao da je možda nekih 75-80% točno. Tako da pazite, treba vam dugo vremena dok se ne uhodate, ali opet sigurno je puno bolje kad kontrolirate koliko unosite kalorija i važite svoju hranu nek kad jedeš ovako općenito. Što ti padne na pamet i tak. Eto, to je to od ovog videa. Nadam se da vam se sviđao ovaj nekakav kratki serijal od 3 videa. Ako vas još nešto zanima, pitajte me na Instagramu, u komentarima, kako god vama paše. A ako vas zanimaju nekakvi privatni treninzi, javite mi se isto na Instagram ili na email adresu. To je to za ovaj video. Vidimo se u idućem videu i to je to. Pozdrav!